Bafowethu sanibonani yonke Maswati nina beSwati nina bengwane siyabingelela siyanivusela nonke bafowethu tikhondla se stage Dr K online wena wabona le TV yothi mawungena kuyona bese uyaduma ube indumandumani ledumeke le TVni tonke bengwane siyanibingelela makhosi lalelani ke bafowethu ake sinivusele siphinde sisho sithi siyabonga kakhulu bantu baseSwatini sibonga le support yenu enisinike yona kakhulu engaka sibonga asiphezi uloke shilo udokotela uKhehlelezi ngendlela eniattende ngayo iservice yakhe nangendlela enifike nitohlola yeni ihlole kakhulu nina bantu baseSwatini lalelani ke indaba etimnandi ngibonile ukuthi niyangidinga kakhulu eSwatini kanti ke lapha eSwatini into engiyibonile kakhulu bafowethu nibonile ukuthi no abantu abaningi nihluphekile live la seSwatini alinamali so ngase ngiyabona ukuthi no nama price angithi kwehla okokuqala siqale sibonge lenyanga enamandla kangaka babenxumalo lapha endaweni yaseSwatini Fairview babenxumalo lelijaha linamandla kakhulu ngilibheke kakhulu ngalibheke esontweni ngalivuka ukuthi liyeve emoyeni ngathi ngithi ngibheka impande yakhe ngayivuka ukuthi inamandla strong nami mangifikile eSwatini ngeke ngithi nxumalo ngiqume endoda ukuthi ngoba induku enhle ilande ezizweni uyilande eziveni lenduku bese uyayilanda ukuthi awungivise namjaha ngivuka ukuthi lento iyaphila yini ngiyamva cha lempande unayo nxumalo iyaphila futhi bantu baseSwatini ngitawusho ngithi mina angenidlela mona ningahamba ni travel emave ni travel yonke indawo nithi nitofuna leti nduku kimi kanti nishiya lelijaha elinawo lo mthi cha inawo lento ngithanda lendlela atithobe ngayo thobile lendoda ayiphakeme balithi iBhayibheli wena olithobo wena ophakeme uyakwehlisa uthotshiso wena owehlile utakuphakanyiswa lemsebenzi kaBaba uNkulunkulu yazi ke lendoda ababenxumalo nami ngitawivakashela ngishilo ngathi kanye nje ngenyanga ngitawufika ngitovakashela ijaha lakithi ngitawuhlala nje ngithokoze lesigodlweni sakho ngichelese ngithokoze ngifileke ishilo yathi no ijaha lakithi buya labantu bayakufuna into engiyithandile kunalijaha silentele lesigubhu mina naye enxumalo ngafika ngamnika lesigubhu ngathi mina hamba uyogembula hamba uyonto izinto ngimnika namhlanje kusasa wasiyafona athi ndoda ubuthe manguwina ngento enjani ngase ngithi mina no thatha le mali uyihambise lapha emakhosini bese sibona ukuthi lezi zinto zihamba kanjani hambileke lelijaha layenza liwinile okokuqala lesigubhu bese sika 85000 imali ayibambile ushaye 97000 eqala nje fika engena lapha eCasino uthe mayisha wadideka wathi hey yemna kwethu ngento enjani ngoba phela nakho lo mshini songibhale into ngingatiboni kahle ngathi mina awuvisisi ukuthi thina into athi ngiyeva ikhuluma ngale 97000 imali angeni ngento enjani ngathi mina no thatha le 5000 uhambe uyibeka lapha emakhosini qhubeka udlale ejaha ngoba ngiyakuva mina utawudla ngento awuyiphatha ke leti group ngoba sebengifonele bangani bakhe bayi3 bathi funa leti group ngomhla ka29 kuJuly ngiyobe ngilapha futhi eFairview wena mawufuna ungibona ufuna kuhlola ufuna sigroup ufuna lento yokuphila ngoba lento yokuphila cha nginayo uyathanda uthandi uva bengibiza ngosigujana bayathi ukuthi cha lesigubhu nginaso mbamba futhi siyaphila noma ningakhuluma nithini hayi bafana ngiyekeni namanje ngiyasho futhi angisabi lesigubhu sami mawufuna lamandla amakhulu impela ufuna ukuthi ngicela kufike cishe ngifike kuwe Khehlelezi le 6.5 million tayo ilahla phansi angidlali futhi angidideki futhi angiphuphi ngiyakusho lokho mawufuna lamandla utawathola abantu bakithi bamnyama asiyeke namo umona asiyeke ukuthi isithatheni lempande yethu yabo gogo impande yethu yabomkhulu mbamba inamandla siyekeni ukuthi manje sithathe kancane izinto zethu neloko enikhala nithi impisi 6.5 million mawunganawo ubona ukuthi amandla engiwafuna umancane phelela la kule igubhu zabo 85000 akunika uhambe uyodla nebantwana isigubhu asibulali umuntu iva mina ngikutshela mina ngiyakutshela mina nginabo lebo lilitha olwethu bantwana bayaphila naba baphila kahle mawufuna futhi lembiza ukuthi uthole abantwana bahle
manje ngitakunika uthole abantwana abahle abafana nabami mina nginayo into mbambe ephilayo into ephilayo hayi kuthini buka mina qala ubuke mina into engigqoka ubuke mina into imoto engigibela yona ubone ukuthi lamandla ngitakunika mina wena uhlale phansi uthi mina nginayo imali engaka bese ngikunikele amandla wafunayo ngiyeza ke eSwatini ngomhla ka29 njengamanje masiqeda la boke appointment fonela inamba la phansi inamba ngitawubiza ithi +268 bese uthi 7633 bese ubhala omunye u33 futhi bese ubhala u23 ngithe +268 76333323 uyivile le number yiyo ke mnakwe phone manje utawubanja udokotela Nxumalo indoda enamandla indoda egayayo phila igaya ungaya futhi nakuye futhi utakwentela izinto but mawufuna ukuthi uhlole sibheke indaba ukuthi yaqala kuphi sizakwenzela thina utakutshela nama prize ngoba mangingawakhuluma lama prize kunale abantu abathanda ukukhuluma indaba abanye bafuna kusitakala abanye bafuna ukudlala angimfuni umuntu odlala mawufuna ukudlala hamba odlala le kude asidlali la thina siyasebenta sinika abantu into abafuna ukuphila asinayo into ebulalayo asikaze sakupromote ukubulala ayikho inyanga ebulalayo sikunika into ephilayo bese sikunika imithetho ukuthi imithetho naye yilena nale asinayo into ethi ungalali nomfati wakho umfati wawumthathela ukuthi umndle ulale naye umndle kahle anele umfati ajuluka athi ngiyabonga babe uyangeva ngithini babe ya ajuluke lo mfati athi ngiyabonga babe yesho noma uthi ufuna lesithembu sitakunika nduku ngoba nginabo le bafati bakhona la ekhaya siyadla siyasutha mina nawe asihlangane mawufuna ukukhuphula esikhundleni sitakukhuphula anginankinga nginato letinto angikhulumi kakhulu namhlanje maybe uyaqala ungeva ngikhuluma ngale mandla ngoba ngikhathele labantu abathi banatinto banetinto yena mawuthi uyabheka uhlala emjondolo mawuthi uyabheka uhlala ku2 room uhlala ku3 room kodwa uthi unento yamandla mawunento yamandla ake siqale sibone wena qala uhlale le ndawo iright ugibele leti imoto letinkulu futhi ube netinqumbi yetimoto sibone ukuthi cha lelijaha linayo lento yaphila imbamba ube nemfuyo ngoba mawulijaha kumele ube nemfuyo ufuye yonke lento ibe khona kuwe 29 July ngikhona lapha eSwatini Fairview lapha kaManzini ngizobe ngikhona lapha na kuba beNxumalo inamba nayi ibhaliwe la phansi make sure ukhona ubhuke appointment ekseni ngo6 o'clock ngiyobe ngiqala ngihlola nonke fika ngobuningi benu 29 July 2023 ngizobe ngihlola ngizosebenza abantu ngiyongiphethe lonke hlobo lomuthi ngobe ngiyiphethe letinto asisale kahle ke siyanivusela futhi siyabonga bengwana abahle nithokoze niphile nje ngiyanithanda amaswati amahle ngiyabonga ngomhla ka 5 August ibirthday yami ake nilungisele into ethi khala kamnandi siyabonga.